boleh sibun pi parok ki parlok ki bapet yakinika video hakanika channel ami haritek hakanika por hakanika video nganun ra chapi kumno ban kamai pisan nan apu bakerteng u kamai kendra parlok yanu ap kamai kendra ngimla ban yo na po ka Google Play Store kumta ban download yanu ap kamai kendra ni haban yakinika link hapo ka description laneka comment box hapo jong kaneka video ngatarai pilayo mentamo parlak ngal depan open yakaneka app barkala pen yang akumne te parlak nganta pi ningkong engin pen yakni kon ci banga ngayo nganta pi yakni live frajar live pa propokon kani balan ka jonga ka banga dan menta kabumut ba live frajar live pratingka nomor ba ka shi hajar kon kerengkat ba ka shi tengka bat hagri kawai kaliang pat ngadan san lak hajar live pa propokon kani kadai ka bang depan withdraw kabumut ba san spa tengka te menta pat kumno ban kamai na kani ka ap te palak namar wa pidang susdang ban beli kena ap kenten EAP yakin harum yakin nikit fast SMS fast send WA WhatsApp nta kimi channel ki ban mobile number nta ter kenten EAP kumne hak por barang sedang parlag nila ban kamai hado arsan nilai votingka haka singi kabangi dang sedang ban register nomor ba dan bon bha kita ban pendap Henry haki singi baro ngimlak ban kamai kata nomor ba dan tang kendikitas kendiat te ban kamai kisa nun ap parlak te dan keneka SMS tas te parlak ada pidan artiliki semkat se kalang kaba bha palat markaba biang palat lada pidan application kat handai lada pidan tangkawai ro kabyang parlak ngadan tangkawai ka sengkat yang ne batha SMS send SMS prapnyo ci hajar ngai lai ngasen mentah ka sngi kumba prapnyo teliki message bat na kani kawai pat nomor bangam dan ngakan klik manta kani ka send WhatsApp ki message apa WhatsApp ye kene parlak subha nai klik bat nai penun kam ye kene nomor se kan thot ka WhatsApp pechong phi te kadon ro ya kanika free spin parlak nila ya kaban kamai daga bangi spin ngiyo spin bajaman lagi message bangi ngiyo ada ngisen pun ki SMS ngila ro bangi bon ka free spin nang ta ngiyo ro ya kanika daily check in man kas ngin yo kana daily check in kaban sedang du ka arpo kon berhadu ka transpa kon te parlak mentapat ban yo ya taki SMS so klik ni bathok get link bathok get kan yo ya taki SMS nang tamen tapat ngin ben ya ki jingkamai ki bang kamai menta kasni klik mithok mi tan menta kasni ngakamai kumba pra hajar kendai kon parlok kumno pat ban withdraw ya kapisa now no app kamai kendra klik nene hajrong batho withdraw bat anda pila klik kan pin EAP kumne ban withdraw ka minimum ban withdraw kalong shispa tengka lane silak coin bat kadan ro ya ka khadrew hajar coin kum ka tax lane ka fee kapani ban seo ha ka jaka bangin ong basis pa silakan nilha bensil silak hadro hajar kan nomor bakadan kan nek hadro hajar kedai kafi nang taka maksimum withdraw kalong arpo hajar tengkah te perlak ban withdraw so klik penhe batho withdraw hadin baksa ban pendap yaki bang detul kejengpi klik batine batho withdraw te mentangin pej yaki record ki banga ngal daban withdraw na kanik app kamai kendra pej ngan pri shopi yaka fail ngadan amba fail ka withdrawal ka jonga pej ngan omdan kano ka bangala da withdraw ka fail te mentag line success
dapat ngalak withdraw hadap source pak tingkan nak kena up te perlak kena up ka real sebat kam day hikabat thak nak ka jongi barok hibat kamai nak kena up te persang nak kena link apa ke description berlada kablang kelaruban message yang siapa kat telegram nami comment so